یار غوث حمدانی وچت کیا چشوبنی یار غوث حمدانی وچت کیا چشوبنی اسلام اسناد چھوئی دیوانی وچت کیا چشوبنی اسلام اسناد چھوئی دیوانی وچت کیا چشوبنی یہ چھ دعوت اسلامی کما سکون بین کنمی سنتن چھے پابندی کرنی وچت کیا چشوبنی سنتن چھے پابندی کرنی وچت کیا چشوبنی مندبان چھو امی کو امیر نیک سیرت روشن ضمیر مندبان چھو امی کوئی امیر نیک سیرت روشن ضمیر نیک سیرت روشن ضمیر لوکن اصلاح چھی کرنی وچت کیا چشوبنی لوکن اصلاح چھی کرنی وچت کیا چشوبنی یار غوث حمدانی وچت کیا چشوبنی اسلام اسناد چھوئی دیوانی وچت کیا چشوبنی اتار سید یس بیت کران زندہ زو پنون پان سران نیک نیک کامین دعوت دیوانی وچت کیا چشوبنی نیک نیک کامین دعوت دیوانی وچت کیا چشوبنی نبی سنگن سنتن چھو برالول زانان کا کسی مخول تحریک اسلام چھناوانی وچت کیا چشوبنی تحریک اسلام چھناوانی وچت کیا چشوبنی یار غوث حمدانی وچت کیا چشوبنی جامعۃ المدینہ چھان بلال اتیر جامعۃ المدینہ اتارندیوت چھان بلال اتیر منگو ہم کیا ستابنی وچت کیا چشوبنی منگو ہم کیا ستابنی
وچت کیا چشوبنی یار غوث حمدانی وچت کیا چشوبنی اسلام اسناد چوی دیوانی وچت کیا چشوبنی یار غوث حمدانی وچت کیا چشوبنی